Iro jolo peko cara nang kalakaya neko irite batogan le ya ewe ipong aja ke simita ka ale-ale cucola ada ko anak dari baca ye janda wat di mato ko melo mopi kakak mato dari kasih janda melo mopi baca nih kalolo tak coba-coba nih Bu. Saya sudah buktikan di saudara saya. Sila surange usur baca yero yaitu yamping ibu maku kewe oki kotoe janda mega mindre janda semakin di depan angka tu makada 5 kali janda belum lobet angka tu runtuk makada biar janda yang penting rasa gadis daripada gadis tapi rasa janda. Wah pokoknya mindre janda maku kewe lo kalau selewe ukwa jina kan nama sigi kolan nang kata teroki ukur maka di harga janda diskon 50%. Pokoknya unroi ganar janda bakal ngengka ku kampuku maka dia tahu beli bolaku dia kan awak dingitari korustasi mundi maka dia jalak janda unroi ganar janda ukur maka dia milo tulunga aja tapalakai malulu anak ta angka tu nama te makalaga tu na jiigurangi pak nene na masika iro nene masika apa maka di lebih mesej na baja di gamau dapi de cina puku ya jinasa ngustasi palaka ini alaku gampang pak burana itu ya kong katolatu ke anata terungkui nene na terungkui aja pasui peko ni kona tanay ki ustaz maka ni kata ko saliwang pulang era mo papasing de nasu tu de nasu iya ta pulangi maka da papasing de nasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sinina toma-toma malabiki ke hadire nania popua malabiki ke hadire padahal ni mai to pada syukur maraja lori pun Allah subhanahu wa ta'ala wang ya maraja akamase maraja adampeng maraja pacarin nai sabarin to pada angkasi napi tutur siruntu-runtu madapu-dapungang ari onrong mabarakae delenga kata sangadina papolisi di gau madecing yakni peringatan Isra wal Mi'raj memagi-magi to pada malabokong na pada angkai pakai tuo selama lino akhira insyaallah salawat nania pas selama masa riali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memagi-magi na sabari salawat tamanang nilolongangi syafaatna li malabina Nabi ta sarimundin na pung Allah Ta'ala insyaallah. Sidang jamaah Isra wal Mi'raj yang kena masih pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra wal Mi'raj angkai na abadi ka pung Allah Ta'ala rilalana kurangi sehingga si puasing seleng mesti na yakini kejadiannya
Namo manisi kira-kira denu lepatamari lalanna kalangi niki pun Allah Ta'ala rampai di lalanna kurangi kafir iya kong kemasakarangi. Bahkan peristiwa Isra Miraj itu insya Allah masuk daripada sunnah. Nah sebab magai alimalabina Nabi ta sendiri peringati wi watunna napole Nabi ta Isra wal Mi'raj tulangi Nabi ta risidapena Ka'bah takka janna pekko gicarana upodangi tawiwi. Nah ternyata tapang ke Abu Jahil lalu maka dia ke tumelo magi takka janna nure maka dia kaji melo podangi tawi niki dia ule pak depuangi tawi. Nero Abu Jahil turimelo mimma jai nurena gangkana natane maka dia agi meta pulangi tawi maka dia pole ka ipa Isra Miraj wal niyah yang tor wal niyah ujok kaya motor wal niyah ulisu maka dia Abu Jahil atinne lalang napan na muballi tawi taruni ya panasa pasipulung itawi. Apa yang terjadi? Si pulung itawi alimalabina na Nabi tama beri hikmah. Nah curikan ya peristiwa Isra Miraj berarti kalau begitu alimalabina sendiri Nabi terlaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj sehingga sesana dari gurutta maka itu Isra Miraj termasuk sunnah. Ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat dirahmati Allah. Kita berbicara masalah hikmah terkait dengan judul ini ya. Bagaimana menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Ya. Tentu melewan diri yang kelinga setiap kali ada peringatan Isra wal Mi'raj hampir semua penceramah itu tidak keluar dari penjelasan tentang sholat. Magi na din na paji ya peringarangi sempajangi. Na sabayaru sempajangi terkadang merumo na lupa itawe, merumo na gampang-gampang itawe dan sebagainya. Iya. Na sehingga diri gagajana turi ya peringarangan. Wadi jajing keripalla wangeta biasa maruma kanja sempajan limotuna, tapi na sebab pengaruh jama-jama linoe merumo si ukutena terlambat ukutena dini pagau ini biasa terjadi ya. Sehingga sini teman-teman lebih ke hadiri dan karena ia na alimalabina Nabi tai ipaterimaiwi ya sengi sempajang itu tidak hanya melalui Al-Quran tapi alimalabina Nabi ta sendiri yuli langsung boleh di Allah Ta'ala. Yuk langsung dia itu pada haji melalui Al-Quran, seke melalui Al-Quran, perintah puasa melalui Al-Quran, tapi perintah salat langsung itu alimalabina Nabi tayuli. Maiga sebenarnya hikmah yang sempajangi peterima yang Nabi tay. Nah sebayang Nabi tawatiru termasuk berduka cita. Ya sengi berduka cita nakan naisara Nabi ta. Iya, nakan naisara. Aga sarana Nabi ta. Mungkin biasa ring kelinga maka dah sarana Nabi ta watiru mati amurena riaseng Abu Talib. Iya. Masare Nabi ta mati amurena yaseng Abu Talib. Natalungas so mati na Abu Talib mati si benena. Yasa Siti Khadijah. Bagaimana tidak bersedih, bagaimana tidak berduka? Amurena kasih jolok mati, dan itu bertepatan pada bulan Ramadan. Telungas so mati ini yeru, mati si benina. Neke ukur malak dak masara nabita. Amurena mati, nasabak dina ciri di agama nabita. Bakang alena Abu Talib alina Nabi sendiri Nabi ta bici
Wak di matoki makana alim bina nabi ta sendiri pemadangi. Gangkan na pudangnya murena he amure baca la ilaha illallah. Tapi yang ruwat tiru den le baca sini teman-teman lebih king kadre. Katalu ibici alim bina nabi te Abu Talib ukko nabi ta he amure baca la ilaha illallah. Tapi matiling alim bina Abu Talib gangkan na turun teguran dari Allah. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Si tongan-tongan lah ikut Muhammad dewat mulai meringi petunjuk tahu namu itu dipujimu. Ini teguran langsung dari Allah. Iya, dia mulai meringi petunjuk tahu Muhammad namu itu dipujimu. Jadi tabe agurangi. Maka dia nadi ni pu biasa bahasa la ilaha illallah. Tabe merejing-rejingi papole kotong madang. Merejingi papole kotong madang. Makanya engkan reguru taruh seorang ulama besar dan dia adalah ahli tasawuf. Maka reguru taruh ulama tasawufe nigi melo ipallomo-lomoang na baca la ilaha illallah riwattu melo na mate taruh lalui tallomo-lomoangi baca riwattu melo tak matinro. Jadi kotong melo matinro diusahakan ini. Bahkan saya sering sampaikan jamaah, maka dia lalu komelo ki matinro tapakan jaki memen nis tatak pale lo la kutu memate. Mari sini teman-teman bikin kadire. Mega maku ke kejadian ni matinro minat teru mate. Jadi dia itu no diki macapa tu matinro bawa tol liu bawang. Iya. Okoyolona pesantren ni ala kuang makun rai umur 21 tahun matin rai rawan ninna sekali na elei silat dan yang makna tadui magi jadi namelo moto ternyata mata sini tomo-tomo lebih kengke hadir. Saya juga diundang ceramah di awang-awang Pinrang ya rolakainna pole mak juma lisi matinro oko yolo bolana ro angka bola-bola benena sendiri curi tanga oke na sama tinro stase maceke-ceke magi na rapi asra maka de benena magi jika sinapa na terlambat ay moto lakai ku natat duni maka de oto ni masa pajang asra silat dan ni rongko lakai na ternyata lisuri pamasena pung Allah Ta'ala. Makanya di mana ke hadire ia metona tasat dingale tak melo liwu matinro terutama ko waniwi aja memang nataliwu ko deta pura mak jinni iya namo iya mita pula lisu iya ko to mak jinni nato matinro nato materru mate sahiki mati syahid terus iya ko to pura mak jinni to liwu na me matinro tabe tinggal lalui baca memang la ilaha illallah walaupun satu kali namo menicicang si kanjakna kopura ni baca la ilaha illallah aja nagaga bicara wirikada mundrinna si kanjakna aja naga bicara mole mundrinna aja naga macurita magai iya ko narunangi pure baca la ilaha illallah terus tomatinro ni gamis sengi ya tinro tapat capurang tomateru mate maka insya Allah kita mati dalam keadaan baik husnul khatimah. Manakah husnul khatimah? Maka di Nabi ta mangkana akhiru kalamihi nigi tahu ucapa pacapura wirikada la ilaha illallah dakhalal jannah dipastikan tamai surga pamasina pun Allah Ta'ala. Jadi makanya ya ko meto sebenarnya ko to me matinro ala ni bilang-bilang bilang-bilang ye me ki pake bilang-bilang makanya de ni pake bilang-bilang di mato dengan tangan di mato de pakai tapi turi masih kiriki nalai pengantar tidur iya makanya kode ini sengi makada siaga ni la ilaha illallah to matinro. Padahinya kalau kita meninggal dunia maka meninggalnya mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah.
Iya. Yang selanjutnya ia naru nampi perlu pak biasa lewe na sebab magai yak kita urengi yak ko baja sanga dia to madang na degaga tahu mampi ampi baca ki itu yak kita urang. Iya, apa dia ni sepak matu maka kinru ki je mate ala leita ga mate angka ketumita ki itu ketumati palawangan dia ni riseng degaga minang degaga tu miseng ngai makruh kak matu mati degaga. Iya. Tapi ia ko takko malewak mui baca la ilaha illallah terutama riwat to melota matindro majami to makada namo material aleki na patuju ki pung Allah taala na sebab magai abiasange baca la ilaha illallah. Ini penting. Terus selanjutnya tidak lama kemudian mati si benena Nabi Tayasa Siti Khadijah yang selama ini mendampingi Rasulullah, yang selama ini mereka rela berkorban sekian hartanya untuk membela agama Allah Ta'ala. Ini Nabi tegangkan liwat sarana. Tapi watiru alena Jibrilu nonno sendiri. Aga nora Jibrilu, Muhammad aja mu masara. Angkahe kain kafangi upanoraku. Kain kafan itu maka Nabi tanikan kingi punna yewe kain kafange maka di Siti Ali Malabina Siti Aisyah Siti Khadijah idi to nasa Siti to ang kato nasang alena Fatimah ang kato nasang alena Sayyidina Ali Siti to nasang alena Hasan. Makutali Nabi tako Jibrilu makari magi na digaga tawana Husain. Magi na sa digaga tawane ro apomuro alena Husain. Makuro bahasa no kuro percakapan ro riwayat makali di alimalabina Nabita. Kenapa yang satu cucu ini tidak ada kain kafannya? Maka Jibrilu ia tu masuk Husain mereka mati ditebas. Pada akhirnya mereka mati syahid, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan karena harus menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi itu Siti Khadijah, alimah bin Nabita, termasuk Fatimah, Sayyidina Ali, si bawah Hasan, yaitu kain kafanna langsung oleh alena Jibrilu mantarakan ni sini tomo-tomo la bikin ke hadirin. Ya. Ina rusarana labita dua gangkan na coba-coba lo Taif agama na sang koro di mata burai rusaraku roh mi kalau palatu agama na pung Allah taala ni kala tu si ko Taif turi rempoki si turi rempoki tatambai dukana pada akhirnya Yasrumu bin Abita ipaterimanya sampajang. Nah sekarang oko ni munro kehebatan na sampajangi pak maka dia itu sampajangi makan jalak de ipake makbura sarah betul na yakung ka masalata insyaallah siari-ari ini tomato wawe wasiruntu maka dia anakku biasa ustaz luar biasa bertanah pokoknya caute mitai tapi alhamdulillah tungkat suju pacapuraka welo doang kasih anakku alhamdulillah petunjuk na pung Allah taala. Jadi kasih di mana Sarah ya tu iya ko batai wijai dia nami matuju jadi dia nak kacau koko ki suju pacapurang fa insyaallah alimalabina Nabi ta suruh ki perbanyak berdoa di sujud terakhir pa aksiru doa pamege perlu doamu nariko suju pacapura ki nariko suju ki perbanyak doa pamege pelo letak demi na cocok tu yako to macio ko imangi metani tokol na imangi to suju mobil apa malampila lipat dong na makanya itu imangi mengerti cek dek aja tepat pada tanah suju lenge na ye suju pacapura si kanjakna meta cek di suju pacapurang
Magai ya ringi kesempatan makmunge melodori pung Allah Ta'ala. Matara tu pak donger si pak capurang. Magi na matara pak donger riwatu sujud na tahu. Na sabak lena gaga caw-cawe atai si bawa pun na riwatu sujud nama sampaja fa insyaallah. Satu. Yang kedua, magi na matara pak donger riwatu sujud tak. Iya rokoto sujud, iya rokamina melebihi ukuwatakali tak tapai, tapata. Tapi yulle pasuju nasabak pungala Ta'ala. Berarti iya taiwe betul-betul na pakyatai alina uku pungala Ta'ala sehingga digaga palawangan na tai si bawa pun na riwatu melodon na riwatu sujud na. Nanti yang pengen matahara pak longe di sujud pak capurangi na sebab magi sinin na anu kami na melebihi pasujud mana ngiri pun Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk tapai ini jadi itu luar biasa sini teman-teman lebih kengkeh ya. Masih banyak hal yang lain sini teman-teman lebih kengkeh angkat tu meneri masare kasih mita anak-anak, wih maji kasih anakku dia namanya malakai. Itu masare mita anak-anak, podalnya anak tak aja namu sure lo masanro, kaya aja namu lo masanro apa mau sanre itu pernah lakai. Dah kan apa ini? Okko ni suju baca iri suju paca purangi Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ubaca oko bok na gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalle nelorang baca gurutta pak doangan ngewe rimun ripurana baca pak doangan na suju kupuran baca maka da subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketelu kabaca ni runangi Rabbi la tazarni puang aja kasih mita ka ale-ale puang boleh ko banyak tak ya kok sebenarnya pak doang ngirilal na kurangi doanna Nabi Zakaria pak doangan Nabi Zakaria waktu nami lawijah nah ya kia maka di guru tak iya tu kurangi tak gatu boleh ko niata iya ko anak darah dia mungkin tak pawijah ni lau itu iro jolo peko cara nang kalakaya neko irite batogan le yaya ewe puang aja kasih mita ka ale-ale cucu la ada ko anak darah baca janda wat di mato ko melo mopi kakak mato dari kasih janda melo mopi baca ni kalolo tak coba-coba nih Bu saya sudah buktikan di saudara saya sila surangi usur baca ya roh angka sila surat ya makunrai 5 watiro nomor di man siba nomor 2 di penalakai usur baca maka kade tuntukan ibaca Rabbil tazarni tapi ia kong katolatu kiwi aja nanti mereka curita betul aja tu mereka curita waktu nang kala turis sila surangi upula memang ni sila surangi si bato matoy makali aja muripai bitawe decim nakatai siagi na bawah jadi waktu nang kala turis sila surangi pa upula memang kada ka siagi tu layan na tu lo mai sekalin na dan na isi minggu purang kala tuki nomor sidi wih tapang kata latuki nomor 2 angke pak bici na lumewa ka ada maka di ustaz angkate jero nasang anu sahabat ewe milo to ko sila surat nomor 2 aku bawa nak mai maka di siagan anu na aku akan na maka di sompana hari jero nasang wampan naik na aku siagi nulle meka pakai lambangi 2 bawa nak mai wih pajaji ni senang kita mapindri duit turi melo bilang kita duit di mendri aku aja nunggu bilangi di ni pau bacaan ni Fatihah nak barakah
Liga gemis sengiru di pa na sabak di mitu ni pu makala siaga mindre latu maku kuewe maneri maku tanamu pi bali bola pusingi bali bola misengi makala siaga ji mindre laku di ni pau deu pau latu maku ke deu pau maka de bali bola aku male ta pau aku mawata ngapa kurang matu ditunggu tambah ini melo kok kena ki ya apa kami ko tambah wi opo laki nasa idi lagi digadu tak aja na pala takut tanangi lebih pakalilin na pak maku kewe keadaan na kampung ewe apa saman na je dui mani manca ji ukuran ipodangi matu mega maka de siaga me di mendek na sila surang upodan ni matu 100 juta tapa maka de tungam moga ma boleh mo aku tanangi leponasi na sa tungam moga demi na pulangi maka dah tenaji bangsa namu dipindriki 100 juta jadi melo ka amang aja no paui maku kue dia na ko popola tu maku kue jadi tambe bu idi engke hadire ya kong katol latu ke anak tak aja na ipaui ro di menre nah engka to wita iya ko megai na soting ni iya ko megai na potoi na panasabarkan jadi ni tani bali bolana nasalahai di na tumak bini di maka dia makin na 100 juta bali bola jadi tak kajan nak mana kalau le mak bini apa turiniti rumah ke ega na dito ga turut lo kwa mata itu maka de uang panai tambah-tambah menitu apa ire di ogi matandre gen sita tomelo mak ballo tomelo maga ina ro sesaiki jadi banyak sangat di bukan kalau tu kan tak terperhatikan ni nomor sidi aja mojo lo tepalakai bikulin akan na 10 tahun nah apa terus terang aku laki nomor sidi di Kabupaten Wajo tu gana tahu masarang tapi nomor sidi di Wajo itu sisi drap tahun 2022 si tahun 2022 si tahun mi bawang aserara tu nalap bitau masarang depiga gero nakane dispensasi betul na dino dingi palakai nalakai mito masarang melo pitu ratu maka di pegawai na pengadilan agama Kabupaten Sidrap pulang ngicik di pakam pengusas apa itu si mereka mulai tahu itu sih informasi na sebab mereka kata mawayo bini na Pak Bupati dia na paja kasih na pauko masyarakat maka de milo tulunga aja tapalakai malulu anak ta angka tu nama te makalaga tu na je igoreng Pak nene na maseka ro nene maseka apa maka de lebih mesej na baja de gamau udapi de cina poku ya jinasa ustaz palakai ini alaku gampang Pak Burana itu ya kong katolatu ke anak tak terungkui nenena terungkui aja pasui peko ni kona tanai ki ustaz maka ni kata ku saliwang pulangnya ramu papasing de nasu iya ta pulangi maka da papasing de nasu kali papasing tomato na sapa kali aja na pala wasu na di nasu itu daripada ipalakai anak malulu Pak tabi pengalaman ku yewe di nagan nakasih tengah jang tato ngakoro posna pos jagana pengadilan agama Sidrap 1 minggu yang lalu tato mabang ngakoro Pak wih iya sing kemalapur utanai siro petugas ka maga siro nasa memang serang dia namita angkasi maga si palero sa mete masarang majina tu wih dia namita angkasi ka iya ko yero nasa pura ni betul na pura ni mapacin ni nyu pulangi ro pagawai posel aku kalau lo makan jatuh dango kue na cata ero jandai yaitu yamping ibu maku kewe oki kotoe janda mega mindre janda semakin di depan
Angka tu maka dah 5 kali janda belum lobet. Angka tu urun tu maka dah biar janda yang penting rasa gadis daripada gadis tapi rasa janda. Wah, pokoknya mendrik janda maku gue. Lo ka Allah salewe ukwa jin kan nama sigi kolan kata teroki ukur maka di harga janda diskon 50%. Iya pokoknya unroi ganar janda bakangan ke kampuku maka dia tahu beli bola aku dia kan awak dingin tarik korustasi mundi maka dia jalak janda unroi ganar janda ukur. Iya tapi minta maaf kak ini bu iya ro anak tak iya ko bicu mu pini palak kenapa je kelas di SMP pak palak ini lepasan ini palakai sekali ini puri palakai minta utama kamarai ukolakai apa melupu lakai na coba nabi cumui lakai na pada pacar ramai wadingi makan anak-anakmu pada kak itu iya mak ibu tapi saya minta maaf dengan sangat ini tadi maka ada cawa-cawa ya sekali na melo sifat tujuh na lakai na ila dengi madecek decing ini sengimana sih benena pikku ni carana mereka maku kewe jangan kamu makan SMP mahasiswa nih S1 nih bahkan kena pura malakai dia ini semana suwe apalagi maku kayak kurir no apa nih mata lipumi dia laku engkau ni suruh kan ni maku kepai apa yo ko suruga to makan bang me kak mandre dini sali orang yang mau itu mata lepomi na subale kurir wih tapung kapule laku engkau di suruga itu inilah yang membuat malas ini teman-teman bikin saya minta maaf dengan sangat nah kembali kepada persoalan masalah ini insya Allah tidak ada kalah ketika diselesaikan di atas sajadah sempajangi pak iya na tu yang pengi sempayangnya wek kelima sasusiwan ni magai barikom mengidegagan olah Allah na ya rawat ditakalupa tahu tapi ternyata mana salah lagi kelima ang kamu pun olah Allah na tahu nasaba sibu ni jama-jama lino gangkan na din na jampang mas sempayangnya laomi lagi tema pindrik buti maku kewe megali na sempayang pak tapi saya minta maaf ini ikap bini je na saya loro ni na sa baja pasti loro mo baja coba tapi ketika insyaallah ya komelo magampang ipagod sampajangi jadikan salat itu sebagai kebutuhan jangan jadikan sebagai perintah atau kewajiban merji itu sampajangi pagod kuturia sa kewajiban ya sangi perintah tapi kalau dijadikan sebagai kebutuhan betul na kebutuhan majani set dikulini pagod iya komelo ki tabe dia pak guru ki iya komelo ki angka korilalan na watakaleta sempajangi majani set dikulini pagau tak kuragai lalo ipakanjaki sempajatta gangkanna sempajangi na papuji lalu ngijolo iru lalu ngipekko carana sempajangi puji ki aja nih dipuji sempajangi lalu ngijolo ero betul ni lalu mega tu carana lalu ni ya gurini peko carana makanja peko carana khusyuk kalau ini sudah didapat kota lolongan ni we wat ditu janji matu takak bereki we engkatongan ni iya biasa orang pe makan peko carana supaya mak beraka sampai jangan nomor sidi pakanjaki watuna itu iya komilo matuki mas sempajang magina ipa terlambat komilo matuki baka kanjak na sempajangi ipa pole ko masigi itu lumak beri jama tabe ibu-ibu ini biasa ada yang tidak mau ke masjid dengan alasan masalah lebih sempajan nama kunrai kok koi bolai saya kadang melihat itu bisa di zaman dulu ya ko watuna lebih taro memang makun raya malabbi ko boleh no ko masigi na sabak watu iro di na ama kampungi
Tapi makanya Nabi angka hadisna janganlah melarang para istrimu datang ke rumah Allah. Iya, silakan ke masjid Bapak Ibu. Makanjak ko tolo masigi mak berjama. Aga kanjakna tengkelingi. Iya ko pak berjama itawe pada ilauna ko malampe umuruna. Magi na wading pada ko malampe umuruna tengkelingi. Iya ko mas sempajang ngilo cungke alalena mitawe sasusiwani alalena mas sempajang idi sasusiwani mas sempajang ki tapi mak berjama ki iya nang siwani idi pak berjama ireke 20 pitu waninna berarti eka 20 pitu waninna mas sempajang sasusiwani lo cungke lo cungka eka 20 bibituan ni nama sampaja napai pada sampaja tadi cicang pak bere jamaah magi tan nama lampi umuruta perbandingan dulu satu. Yang kedua kanjak na kutu pak bere jama iya kutu pak bere jama nato malasa ki malapuru imalekae maka de puang angka tatayawai benengnya de na malasa angkek ko masigi gangkanna itarima biri jama' tuwi sampajanna tupak biri jama'i natak ko malasay na sampajang ko bolana na sabak malasay tatai itarima biri jama' sampajanna na sabak pak biri jama'i. Ini luar biasa. Yang lebih hebat lagi iya ko pak biri jama' itawe orang yang sering datang di rumah Allah. Maka Nabi tadi dia bagian daripada keluarganya Allah. Iya, keluarganya pun Allah Ta'ala itu tuh engkau itu dulu masih kita pun Allah Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Situngan-tungan na to engkau rorasi masih man amana billah. To engkau matapak ripung Allah Ta'ala. Wabil yaumil akhir matapaan sahiratna wa aqama shalah natatungan sampajange wa atas zakah napasu sakana. Jadi yak kumelo ki insyaallah mega barakatna tutungeta pakalinota latu akhirat matu rajinlah datang salat berjamaah. Ada sekarang ini malah bukan lagi lebih afdal di rumah, malah ada yang melarang tidak boleh perempuan ke masjid naciangi benena lo masigi tapi dia naciangi lo botingi namegangnya bala nama kunre itu kole botingi na iye kole masigi aga bala nama kunre kole botingi tabi marumo iya wita makunre kole botingi mapasilolongan mi ali poto ali wajaju ali baju saragang iya mirna pasilolongan wita maka balalo pakai mani wei makuke pak tabi ditambah tu kapang ko kamput teh apa iya ko sidrap maka baka puto manita weh iya maka baka puto madari kata kajan nak mite kakak wei ulah bapata wei weh sekali na pura kak macarama tapang ke ibu aji bawa ngapoto foto lakba kira-kira rong kedua jari nasang ustaz umumkan ngicik dek nak runtuk kak foto lakba jadi umumkan nih kali ini kata de foto na tu loki mai laku ulah walau puji iye mariawa daku 50 gerangi magi lo umum kalau umumkan meni si tengah jang liga malai tapeng kemana ha papalan rulawa lalu si depeku bali bolaku ro ada kue di cucu ni itu gede jolo siaga gerangi wah natangain apa kak nabici nasahe semperutang alah wasengnya tu lawang nasataninya semperutang wasengnya riak sini nalala ulawa mana itu paling iya jadi aja mobu pak malah dak tanu kong kata sisiku foto nah
Maka lewe sogilo puye di agama semperotami ya regi foto Dubai nggak mau terkenal di foto Dubai itu. Nah ini tapi coba kalau ke masjid orang agak curito ke tolo masjid paling nggak memang miraja tahu itu agak di ngepasta dia boleh ke pacar ramai dan sebagainya ya itu ilah masjid kau tuh pura sempaja macam curita ki. Tapi kalau lebih tinggi paling parah ya kalau memiliki lebih tinggi puri ni tabu tinggi na selama nang ngami tabu tinggi ternyata ungkok na ayasang nasa kuwi te karata na lakay naman ang kamakuro binina maganang kay di malaman ng ichuritero di na wading pakita te pake mukuru binina tawi di na wading amo titi ko alin mo puji bi itu di na wading apa magay o kuni rumun rupa takajan na ka akuasan na po ng Allah Ta'ala keadilan na po ng Allah Ta'ala magi na wading. Coba, tapi dia makuiro. Ini saya ingat ke sini teman-teman lebih ke hadir. Terus yang kedua, komelo kimak barakat sempajata fa insyaallah. Agaknya roh pakanja kilali baca-bacana. Betul ni pakanja ki bacana, iya ko tumas sempajang, iya nama lengu sapa. Aja ni sapa mereka imelo ki malampi na mereka. Iya nama lengu Yang keempat, tarolalu pakanja ki tumak ninana. Rukuk-rukuk na sujud-sujud na ya lay si curitan no komatoan ita ya po ko tomatoan na tukang di nanuli malampu malampu lada rukuk yang penting populer rukuk na makuturo pemang ipakanja kito paparingerangi iri sengi makanja paringerangi di na makada maringera teru tawi di gato mulai maliwat nyurampe ko masigilingi makanya degaga to mulai 100% peringeran na mingerangi pongi to syukur pa ko 50% isat na makanya andre guru ta maka dia itu ya sange khusyuk tania itu maringera teru ko pong Allah Ta'ala ya sang khusyuk apa dia mulai kiki pelia sang khusyuk maka dia ko lesi peringerangi patuju si iri ya sang khusyuk pemanya lesi mingerang sandala salai sandala patuju sih lesi si mingerangi bineta palesi patuju sih engkau motor apa ko bineta ingerang iya mana ko bineta tahu kailah satu iya ini kan bahaya itulah pengaruh syaitan. Selanjutnya namu makanja wattuna makanja baca-bacana makanja rokok-rokok na tumak ninana makanja tu peringerana tapi nomor si dia bahaya iya mega sulangi sampajata nomor 5 aga yero sapana iya mega sulangi sampajata sapana sampajangi tupura milau da subuh milau dalle na patolo pasae tapi elanggai olae sapana sampajangi itu terdengi barakat na sampajangi si bapak dongi tu milo 2 milo panglima kega tapi nalangge olah na si salai sapana sampajangi itu pura ki milo datang ka bani to mala sibuk napa to mala polopet to marumus noe sapana lada sampajangi itu terdengi barakat na sampajangi na sama kay ko warengi contoh ya konakan ki asam ura lo ki maparisa ko dotoro naringi Pak Bura Samura tanri Pak Bura Samura teh turi mandri to kilase mandri kitelo denule pajai mapat diamputu tak nasa magai sapana asamura itu ditandri makutu tu sampajangi ya sampajangi denule mak barakae ya kuturi engkai ke dosa lai ipagauki denule ijasi pakan ni tawe ipat diri atin na tawe to mo jasi pa ka belu kata kurangi ni mitere elangga ni olah ipat diri ni atin na tawe akade-kade ni tawe digasalan sapa namana sampajangi itu jadi komeki mak barakat sampajata hindari pantangan insyaallah ya ko yana yule papole be maka salat akan menjadi kebutuhan ya. Seterusnya mungkin ini penting juga saya sampaikan maka dah ya runabita waktu ni pamiraja salai sempajang ipaterima yangi
Mereka itu berjalan dari masjid ke masjid, bahkan sampai di atas juga ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Aga batongan lagi maka dai aja lalu ki mengka malupai bi masigi mu pikir jin na jama-jamangi pa aja lalu tak lupai masigi duan rupa na ngeram masigi nomor sidi iya ko masawala idan le tingerangi me buarangi bola leta o ko sarimundin na pong Allah Ta'ala tingerangi me buarangi aleta masigi o ko sarimundin na pong Allah Ta'ala piko yasan makari jancina nabi tanasang jancina pong Allah Ta'ala nasa nabi ta mambana lillahi masjidan nigi bangun ibola na pong Allah Ta'ala na karena pong Allah Ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah ibang ngate bola matu ko sarimundin na pong Allah Ta'ala ya kung kabola tabangun makukoy paaliwa kanjak na denul lepap padai matu kanjak na boleh ni buarangi puangi peko carana talay sara masigi ya ko masigi pa aja teragu jangan ragu pak wak kita orang itabe iya tu boleh okolino lewat siang kita bangun tapakan jaki tapi tinggal rame meni maka dia itu boleh okolino pena ipakan jaki pena macawe isalai tinggal rangiro iya boleh okolino pena itatok tapakedo ay pena macawe tasalai dia nak disalai ro tapi ia tu si boleh bangun ko sarimundri pena jok kawatue pena malampe umurue pena macawe ilawi ia rumah kanja jadi ko makoiro tingerangi bangun matoi bola ta okolino ingerangi bangun ngati ale tak bola sarimundin na pong Allah Ta'ala ni kata ro gimana tu sarimundin na pong Allah Ta'ala mak batalangi to angkai mega bola na makanja okolino tapi dia gaga bola ko sarimundin na pong Allah Ta'ala iya boleh kolino bu tabe to syukur ko yule mondre 50 tahun to syukur iya na biasa katau kasih 30 tahun 40 tahun apa mak bola iya dia na tapa jaji ko 40 tahun umur ta itambah 30 tahun 70 ni tahun umur ta na iya makuke umur na ta wewe to syukur ko rabi 70 tahun na iya mereka kak masuk mata siya bu waktu tenang ya aku mata siya kak waktu tenang umur na teh to mati ni rumegi urun tu kapal 6 nih balalo rum tu kapal 7 aja min narua pulona lebih 100 pulona apalagi 100 ti iya mega urun tu 50 55 40 makomiro balalo runtuh makanya 70 stas jarang saya dapat sekarang ini pak olehnya itu saya ingatkan ki ajak kama makanjak bola atau kolino mak betalangi ki matu sarimundin na pong Allah Ta'ala sapai bola ta dega bola na magai denang kanuru su bola na pong Allah Ta'ala kolino makanya di panitia masigi tabe betul-betul lah ikhlas murusu bola na pong tanyana patok jama-jamang itu murus bola na puangi mancaji panitia masigi pak terus terapun laki maka turajing iya ko tu mancaji panitia masigi bantak-bantak topi tu agak bantak-bantak pi betul lah bantak-bantak mega tu curita mega paprotes terutama tu dia kalau masigi itu merumah protes iya saya sekarang ini membangun masjid merintis masjid dengan pondok pesantren tahfiz Quran iya upulangi pak kampung ala kukong kami ulama cerita lo mukim mai apa merumu pak ditemu matu yang liangu tu ditemu yang liangu tu kedewi pura simbeli auto stasi Fortuner di kumatu awal liang tanya adi nama sigi tapi begitulah bapak yang hadir di makanan kanangnya bantak-bantak pitu ya kutu panitia masigi tapi insya Allah iya ko masigi yurusuk ni pakanja kimonya na tulung ni puang na pajaji masigi ta saya yakin begitu dan tabe biasa kalau makutana makada agak-agak jetan ustaz napa je 2 tahun 50 tu masigi teh mana ke mana
Jaji tu ni seramana nak metu ni jaji masigi ada aku itu kan sedih mi rumah makale pakanjang kini tabang bola na puang yang kedua de uliu matinro ya ko de pura bilo doang aga pak dong aku pak puang tapa jajian ngak bola ta iya rumah baca pak tapa jajian ngak bola ta puang ketuhi teringnya cening ngati teh masumbang melo ka pajaji bola ta puang teriru Nih kupung Allah Ta'ala melo pajaji bola tak ada saja jalan yang Allah berikan saya yakin napa nih ya kong masigi insya Allah turing kain renah makanya itu masigi kong kain renah engkau itu masigi ega pasal do nah sana tolo mak jini lah usobarele patutu na karangi pura ni karung tu di patutu karang usobarele dia belaka iya purtu karung tu ya patutu karang cari-cari napa itu do ayu ini terkadang saya pikir masuli ke jeru karang itu tapi ya kung masigi dia na paji pakanjaki kan luar biasa mak kita matai dia dapat icik dan sebagainya menyama papina dingin terutama apalagi sekarang ini mega ni masigi betul ni jamaai masa apa tu kira-kira rumahnya menyamang isep di masigi kita alhamdulillah ada AC-nya iya olehnya itu saya minta maaf murusi dinangi tingerangi masigi tabangungi bolana pung Allah Ta'ala ajak tamasara ko masigi nasilangi puangi pung Allah Ta'ala silaki de no di itu kelebihan aku tu masumbang ko masigi nomor sidi nasilai pung Allah Ta'ala 10 kali lipat ukulino de no dikit mate ko de na pura na liyangi jancin na puangi manja abil hasana palahu asyru amsaliha ni kita masumbang mapakangkan umadece sidi iselai 10 ko pung Allah Ta'ala de no disalai aya iro jadi kung katong masumbang sisa seming tajang 10 sa lisu itu ini tuh yang pengen kerilalan na kita Riyadus Shalihin ubace kuru makada itu waramperangi ko ya barengi di agama na puangi manana macurita mak bicara itu waramperangi agana sa waramperangi contoh engka seming ko bola ta sisa maka di seming ya ko nak bareng ngapong gawa ko masigi iyewe lisu ka 10 jadi waktu nok ko boleh sekali ni ya bareng ko masigi maka di seming puakku betul na punai seming waktu ko bola tak si 5 tapi tak bareng ko ke mana puangi lisu ka matu 10 satu yang kedua aku punya seorang perangi maka di waktu ku munro ko bola tak de na paja kata jagai pole we talangga sika pura sika talangga takabombo kisika maku batina jagaiwi aja kama matadai aja kama magai maku kwewe tak baryang rima sigi ya to si matu jagai ki ko sari mundin na pung Allah Ta'ala itulah percakapan harta ketika diserahkan pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi aja tamasara insyaallah ku masigi pak cuma saya ingatkan sini teman-teman lebih ke hadire yang saya ketahui sumbangan dengan zakat itu beda. Zakat itu tidak boleh masuk masjid untuk pembangunan, tapi sumbangan sedekah bolehlah masuk masjid. Zakat hanya diperuntukkan pada orang. Siapa mereka? 8 bentuk golongan diterangkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah, termasuk orang anak yatim, fakir miskin, orang yang dililit hutang, orang mu'allaf dan sebagainya. Ada 8 bentuk orang, itu saja yang berhak menerima zakat. Zakat tidak boleh masuk masjid untuk pembangunan. Tapi kau masumbang ya kau masih di mana tu masumbangi aja na tu mega cerita tu kau tu masumbang berani bawang nisan itu pun Allah Ta'ala. Elo na to nang iro panitia naliangi tehele naliangi pace na pasarongi o ko papacing tak nina tarima puang itu sebagai amal jariah. Apa mega tu wi tamasum bapak maku kewe pengalamanku bangun masigi
Ia rupa sumbang wita, ia mimega mas sumbang semeng ustaz, tehele. Tapi degaga jina tukangi, piko carana mita pasa tehele ko degaga jina tukangi. Mako miruita, besi, semeng, kesi. Diga makada, angki sumbang ustaz untuk gaji tukang. Desa dinang kawang kalinga makuru. Jadi mereka podaki makada asumbak bani. Ang paling parah megangi pakutanana na sumbangan na. Maka dari ustaz mereka kumasumbang tehele kinri pasang. Maka dekat Lewis sangi patanya kat tukang. Maka dedi makutana majak kamana sangukuru yolone mangita pasa sunna masigi. Kak magi kukuro ibu nasang kamu kapalang ululung nadi nunriti mas sempajang. Apa ukur nasi yung sunne? Maka dah kahebu namu koyasa ipakan na tehelet tay. Tataki lulung apalang maka lepi koyasa kakak tegare. Ia ko digagi tehelet tetap pasang ukur sidos makanya gadi tamasigi nasa de na suku nampi namuk ko miro tapasang namuk ko miro yoloy namuk ko wesewe tataki lulung apalang itulah Allah. Tapi maka dari je pak sidostomi je nasa mewa sumbangan. Maka ni kumakir megan ni pakutan ana ni sumbangan na. Sidosmo pula mina sumbangan sakin rimi pasang. Yalah aku ni bisengia tukangi patanya kat tukangi. Jadi inilah pengalaman yang saya dapat selama mengurus masjid. Ternyata sama sekali tidak ada menyumbang untuk gaji tukang. Jadi kau ya aja nah asumba bani kecuali kau kami tu nazarta niat tak maka dia kau lupa kabai matu iya melu tu dipacik nah insyaallah pakuro iya kau matu lupa kabai iya melu maja ilampulna boleh iya mana mimatu terbawa serimundina pun Allah Ta'ala fa insyaallah. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj ini hikmah yang pertama kesimpulannya adalah jadikan salat sebagai kebutuhan dengan cara apa yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, lauki makbir jama. Yang ketiga, tingerangi bulana pun Allah Ta'ala supaya matu na bangun ngetoki bola pun Allah Subhanahu wa Ta'ala serimundina fa insyaallah. Ya, inilah mungkin yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berkah pun Allah Ta'ala budi. Tingerangi na tatui aja sapalakai mele. Tingerangi 10 peser atau nenapa tapalakai ya. Ya, insyaallah supaya apa? Oko pengadilan aku ke ibu informasi saya dapat pengadilan Wajo melo 2 sebu berkas antri siap cerai. Pengadilan Wajo melo 2 sebu berkas antri siap cerai di Kabupaten Wajo di kantor pengadilan dan kebanyakan adalah pernikahan dini. Betul na buti melulu. Nah, jadi insyaallah tersuruh mo isabaran ini nah. Kay sabara kini ne taruh juro mulupo apota. Di panisang imana suwe. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan akan nange urang pengki engke amalkangi Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin di surah Al-Anbiya ayat 89 insyaallah. Saya ulangi surah Al-Anbiya 89. Kalau lo cocok to anak darah cocok to janda di mato. Komelo mopi. Among kabini na cocok to na baca tapi lengin na agero supaya suri sibawa kipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setiap sujud terakhir saya berusaha selalu membaca Rabbil tazarni tapi agaknya aku pak supaya turi si bawang pung Allah Ta'ala lo kampun na tawi puang aja kesimita ka ali-ali lo kampun na tawi puang si bawang puang itulah niat saya. Insyaallah besok malam saya memberikan hikmah Isra Mi'raj di Kolaka minutulat alaikum yundang jadi puang si bangga kasih lo kampun na tawi insyaallah besok subuh saya berangkat jam 1 besok terbang dan mudah-mudahan dengan doa kita semua
saya diberikan keselamatan pergi dan pulang, dan bisa dipertemukan kembali kepada kita semua untuk peletukan agama Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.